bakunzi ba og-tv-show YouTube channel online mumeze mute. Banje kubasuhuza mu izina rya og-tv-show. Uyu muri kumwe ni Blaze yo boy. Uyu munsi mbafitiye inkuru nziza itariho ivumbi. Bakunzi ba hip hop, niba ukunda hip hop, niba ukunda rap muri rusange, ukunda kinya trap, ukunda rap, ukunda old school, abasore banyu tuff-gangs mwakunze mu myaka yo hambere, bikajya bivugwa kenshi ko bahuye bakongera bagasenyuka. Kuri ubu bagarutse mu itsinda rya tuff-gangs. Ibi bigaragaye nyuma yuko MK1 TV YouTube channel online iteguye igitaramo kiri live. Menya ngo ni ryari, ndaje byose mbivimuzi. Menya bahuye ryari, abayirimo ni bande. Abasore banyu bane Green P, J-Paul, Bulldogg na Fireman bongeye kugaruka mu itsinda rya tuff-gang. Bazagaragara mu gitaramo kiri live kuri YouTube channel online. Iki ni gitaramo kizaba kuwa 23 z'ukwezi kwa gatanu 2020, ubwo no kuvuga kuwa gatandatu weekend itaha saa 2 z'umugoroba live kuri MK1 TV YouTube channel online. Kikaba cyarateguwe mu izina rya tuff-gangs. J-Paul we ubwo yongeye kugaragaza afishe ku rubuga rwe rwa Instagram. Ibi byashimishije abantu benshi kuko ntawe utifuza kongera kubona tuff-gangs ishyize hamwe. Nimba warakunzeho tuff-gangs, ndakeka ukumbuye ya mirongo myiza y'ubuzima, ya mirongo yigisha urubyiruko. Muri iki gitaramo kandi hazagaragaramo umuraperi P-fla uzwi ku izina rya The Great, Imana y'u Rwanda, Quiet Man, Mafia n'ayandi. Iki gitaramo kizaba ari fire kabisa. Ndakurarikira kuzagikurikirana ku itariki 23 z'ukwa gatanu, ubwo ni muri weekend itaha, ubundi ni kwa gatandatu. Reka dutegure dutwike ubundi twimanukire. Tuff-gang is back. Natwe nka og-tv-show ntabwo tuzahwema kubagezaho amakuru meza agezweho. Turahari kugira ngo tubamenyeshe uko bizagenda muri iki gitaramo. Gusa map ndayiguhaye kuwa gatandatu saa 2 z'umugoroba, uzabe wicaye ureba live show kuri MK1 TV. Natwe nka og-tv-show YouTube channel tuzabagezaho uko bizagenda. Niba ukunda tuff-gangs, ndabinshi benshi twarayikunze, hari indirimbo nyinshi twagiye dukunda. Niba ukunda tuff-gang ndetse na hip hop muri rusange, ndagusaba kugira ngo wandike muri comment izina ry'indirimbo ry'aba basore ba tuff-gangs wakunze cyane kurusha izindi, kugira ngo tuzabasabe babashe kwiperforminga kuwa gatandatu. Ndetse ndagusaba gukora subscribe kuri og-tv-show YouTube channel kugira ngo ujye umenya amakuru mashya ku byamamare byo mu Rwanda, mu karere ndavuga ubwo muri East Africa ndetse no hanze ya Afrika. Nkwibutsa ko iki gitaramo giteganyijwe kuba kuri iyi channel kije nyuma y'ikindi cyabaye ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2020, nacyo kikaba live, cyarimo The Ben ndetse na Green P, umusore wo muri tuff-gangs, bacurangirwa na Symphony Band. Mwe mwese twabanye muri iki cyegeranyo ndetse no muri iki kiganiro kuri og-tv-show, ndabashimiye kandi ndabakunda. Amakuru yacu nakagaruka, icyo twiyemeje no kubagezaho ibiganiro byiza n'amakuru mashya kandi ku gihe. og-tv-show.